जोंनि गथ'फोराबो एसे सोलोंनांगोन माबोरै बे एनवायरनमेन्टखौ टेक केयार खालामनांगौ होननानै बेनिखायनो जोङो एलिमेन्टारि एजुकेशन अफिसनि ब्लक अफिसाव फैबाय बेयाव जों अफिशियल प्लान्टिं साप्लिं प्लान्टेशनखौबो जों खालामबाय आरो बेनि उनाव जोङो बे बारामा पुलिस स्टेशनाव थांगोन बेयाव स्ट्रीट प्ले खालामगोन। सुनिए जी, मैं आपके लिए खाना लेके आ गई हूँ। हाँ जी, आ रही हूँ। ये खेत में कैसे काम चल रहा है? तुम्हें तो पता ही है, इस गर्मी में अभी तक बारिश नहीं ही नहीं और जमीन सब सूखा पड़ा है, पता नहीं क्या होगा। वही तो पिछले साल भी बारिश ना आने के कारण से हम लोगों का खेत सब बर्बाद हो चुका है। अभी भी इस साल भी ऐसे हुआ तो हम लोगों के पास कुछ भी नहीं रहेगा खाने के लिए। यही मुझे बहुत चिंता हो रही है। हमारे पास भगवान से उम्मीद करने के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। आप भी थक गए होंगे, घर जाके आराम कर लेंगे। Everybody, I am Father S. David, the principal of St. John's Higher Secondary School. Today we are celebrating at St. John's Higher Secondary School, Barama, the World Environment Day. June 5th is a special day, and it is a day where we instill in our students the desire, the love for the environment, the love for the nature. And therefore in the morning we had a thematic assembly wherein we make our students to creatively conduct an assembly to instill in them love for the nature, love for the environment, to keep the nature clean and tidy so that they are secured for their future life. And similarly now we have come to the block elementary education officers office together with the MA school students to celebrate the World Environment Day, where we had an official World Environment Day function. And now with the block officers we had conducted the sapling plantation, and it's a kind of an encouragement not only for ourselves, especially for the students, the future generation, to love the nature so that they prepare their own environment for their future life. And that's what we have done. And after these sapling plantation, our St. John's school students will be going to the Barama police station, where we will have the street play, where our students will act out a small skit wherein they tell the people that it is also not our responsibility, everybody's responsibility to take care of our natures. And then from there we do the cleaning drive from the Punjab National Bank area to the Barama police station. Our students, St. John's students, together with the ME school students, we will be doing the cleaning of the environment, the sweeping and collecting all the waste materials, and we'll be burning it up. And then we go back to our school, St. John's Higher Secondary School, where we have competitions for all the classes from class 1 to class 12. We have competition of like a drawing, essay writing competition, and also we have slogan writing competition for the higher secondary sections. That's how we have arranged for the whole day that the environment day is celebrated in a way that is enriching our students. And the June 5th जोङो World Environment Day को जोङो मानिगासिनो दङ, मानोना बे जोंनि रेसपन्सिबिलिटि नङा, जोंनि गथ'फोरनि रेसपन्सिबिलिटि जायो माबोरै बे नेचारखौ जोङो प्रटेक्ट खालामनांगौ, सेभ खालामनांगौ। आरो बेनि अनगायै जोंनि गथ'फोराबो एसे सोलोंनांगोन माबोरै बे एनवायरनमेन्टखौ टेक केयार खालामनांगौ होननानै बेनिखायनो जोङो एलिमेन्टारि एजुकेशन अफिसनि ब्लक अफिसाव फैबाय बेयाव जों अफिशियल प्लान्टिं साप्लिं प्लान्टेशनखौबो जों खालामबाय आरो बेनि उनाव जोङो बे बारामा पुलिस स्टेशनाव थांगोन बेयाव स्ट्रीट प्ले खालामगोन, जोंनि स्टुडेन्टसफोरा स्किट खालामगोन, बेजों माबा मानसिफोरखौ ससाइटिखौ फोरमायगोन जोङो बे ससाइटिखौ टेक केयार खालामनांगौ, बे ससाइटिनि एनवायरनमेन्टखौ टेक केयार खालामनांगौ होननानै। आरो बिनि उनाव जों एसे क्लिनिं ड्राइभ खालामगोन पान्जाब नेशनेल बैंक जायगानिफ्राय बारामा पुलिस स्टेशनसिम जोंनि गथ'फोरानो जोङो साफा खालामगोन जायगाखौ। आरो बिनि उनाव जोङो गावबागाव स्कुलाव थांनानै जोङो बेयाव माखासे कम्पिटिशन्सफोरखौबो लाखिबाय, क्लास 1निफ्राय लानानै क्लास 12सिम जोङो कम्पिटिशन खालामगोन, एसे राइटिं, ड्रयिं कम्पिटिशन एन्ड अल्सो स्लोगान राइटिं कम्पिटिशनखौबो जों खालामगोन। बे गासैबो मा जोंनि गथ'फोरखौ एसे कनसेन्ट्रेट खालामनो थाखाय बे जोंनि रेसपन्सिबिलिटि नङा, नोंसोरनि रेसपन्सिबिलिटि, मानोना नोंसोर थागोन बे संसाराव, बे बेनिखायनो बे खामानिफोरखौ जों खालामबाय to instill in the students' mind that we should love our nature. For dear media persons, thank you for highlighting this program, and thank you for joining with us so that our students are encouraged and we are encouraged. Thank you so much, and it is a real a cause that we are doing it for our future generation. Thank you.